لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون اجرے نشے حاصل ہولے تاسو ثواب زنے کئے حتى تنفقوا مما تحبون تردش خرچ گئے دا غسینا چخو خوائے تاسو وما تنفقوا من شيء وآج خرچ کوئے تاسو چار سوی فإن اللہ بھی علیم یقیناً اللہ تعالیٰ پائے پوئے دے کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل تولا خوراکنا چھ حرام کری دے خلقو دا حلالو بنی اسرائیل لرام الا ما حرم اسرائیل علی نفسه ما سوا دانا چھ بنکڑو یعقوب علیہ السلام بخبل ذانوانے من قبل ان تنزل التورات مخید نازل علود توراتنا قل فاتوا بالتورات فتلوها تو یا روڑے تورات قلو لے غیلرا ان کنتم صادقین کتا سرشتویے فمن افترى على الله الكذبا شاشو تڑل پاللہ طلابان درو من بعد ذلك فاستدی وضاحتنا فأولئك هم الظالمون ذاك سان پور ظالمان دیم قل صدق اللہ تو رشتہ ویلی دی اللہ تعالی فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا تابعداری کوئے دا دین دا ابراہیم علیہ السلام چکلکو بتوحید وما کان من المشرکین نونو دا مشرکان دردلنا ان اول بیت یقینا والکور وضع للناس چجوکڑے شے دا پار دا خلقو للذی ببکتا خامخا کور دے چپ مکہ کے مبارکا ہدل للعالمین زید ڈیرو برکتن دے او زید ہدایت دے دپار دخل کو فیہی آیات بینات پائیگی دلنا دلال توحید دی اخکار اخکاران مقام ابراہیم یو داغینا مقام دے ابراہیم علیہ السلام نے ومن دخلہو کانا آمنا اصوب شاید داخل شو ویوا امن والا وللہ علی الناس حج البیت او خاص اللہ درشتا پخلق باندے حج بیت اللہ من استطاع الیہ سبیلا وپاغشاش وصلری آغیت دلاریم ومن کفر آوشاش انکارو کر دحجنا فإن اللہ غنی عن العالمین یقینا اللہ تعالی بحاجت رے طول خلقنا قل یا اہل الكتاب وعدیت کتاب والو لم تکفرون بآیات اللہ ولی کفر کوئے پایتون دا اللہ دا قرآن واللہ شہید علی ما تعملون اللہ تعالی خبر دے پائے کارنو چتاسوی کوئے قل یا اہل الكتاب وعدیت کتاب والو لم تصدون عن سبیل اللہ ولمن کوئے تاسود اللہ دلارنا من آمنا غشادر چیمان لریم تبغونها عوجا لٹوئے تاسود غلال لرا کگلیش وانتم شہداء حاندارش تاسو پوئے وما اللہ بغافل عما تعملون وند اللہ غفلت والا دائے کارنا شتاسی کوئے یا ایوہ الذین آمنوا ایمان والو
ان تطيعوا فريقا من الذين اوتوا الكتاب فتاویداری اکڑا تاسو دے اور ڈلے رائے کساننا چی کتاب ورکڑے شیرے یردوکم بعد ایمانکم کافرین واپس وہ گزی تاسو لرا پس ایمان ساسنا کافران وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ نصرنگی تاسو کفر کولے شئیں اور حال دادے بیانی کی پتا سبانی آیتون دا اللہ وَفِيكُمْ رَسُولُ اور پتاسو کی سنت دا رسول داوشترے وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ اور چاش منگو لیک لکڑی دا اللہ بدین فقد هدي إلى صراط مستقيم يقينا هدايت اکڑشدتا سید لارتا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ایمان والو یرکو اید اللہ تعالیٰ پورا یردا ولا تموتن الا وانتم مسلمون ہم مرے تاسو مگر پدا سے حال کی چی اسلام ضرور کیے واعتصموا بحبل اللہ جميعا منگل اکلکی قید اللہ پر سیبانی پیوزے ولا تفرقوا مجدہ کی قید دیر سینا واذکروا نعمت اللہ علیکم اور یاد کے احسان دا اللہ تعالیٰ بتاسو اذ کنتم عداء کرشو ایتاسو دشمنان کو رنے کے فعلف بین قلوبکم نجوڑ خراو ساسو دزمنو ترمین فاسبحتم بنعمته اخوانا نشو ایتاسو پسبو دنعمت داغسر آرونا رونا وکنتم على شفا حفرة من النار اوائی تاسو پغاڑا دیو کند دور فانقذکم منها نبشو ساتلے تاسو دائیورنا کذالک یبین اللہ لکم آیاتے دغسی بیان کی اللہ تاسو دخبل آیتنو لعلکم تحتدون دید پارانچ تاسو ہدایت موئے ولتکم منکم اوی دیستا سنائی اور ڈلا یدعون الى الخیر چی دعوت کی خیرتا ویامرون بالمعروف آمر کی خلق دادنے پکارون وینہون عن المنکر ومن کی دبتکارون اولئک هم المفلحون ودا کسانم دیدی پورا کامیاب ولا تكونوا كالذين تفرقوا ومکی غیدائے کسان بشان چی جدا جدا شول واختلفوا اختلاف شروع من بعد ما جاءهم البينات رسولنا اشراغ جودی توازح حکمنا اولئک لهم عذاب النظیم ادا کسان ددید پر عذاب دلوی یوم تبیض وجوه پاورش سپین بشی باز مخونا وتصود وجوه وطور بشی باز مخونا فاما الذین اسودت وجوه ناکسان سترشی مخون دائیم اکفرتم بعد ایمانکم دی تبو ایلیشائے کفر کرے تاسو پس دی ایمان ساسونا فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون نوسک عذاب پسودائے جتاسو کفر گو واما الذین ابیضت وجوہم واکسان چسپن میں مخون دائی ففی رحمت اللہ وی بدی بخاص رحمت اللہ کے ہم فیہا خالدون دی بپائے کے ہمیشہ تلک آیات اللہ دعایتنا دا اللہ تعالی دی نتلوها علیک بالحق بیانوں گا دل را پتاونی دا حق کارکولو دا پارا وما اللہ یرید ظلما للعالمین
انغواڑی اللہ تعالی ظلم کول پخل کبانے وللہ ما فی السماوات وما فی الارض اور خاص پر اختیار دا اللہ کی ریاسیدنا شید اسفن کی آشید عظمکو کی وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ اور خاص اللہ تعالی گردو رشی ٹول کارونا کنتم خیر امہ یہ تاسو غور ڈلا اخرجت للناس رئیستریشی دپار دفیدی دخل کو تامرون بالمعروف حکم بکائے خلق ددنے کئے وتنہون عن المنکر ومن بکائے دبدینا وتؤمنون باللہ ویقین بساتے باللہ ولو آمن اہل الكتاب لکان خیر لهم کہ ایمان روڑو کتاب والا استاسو ایمان پشان داب غرید بارددی منہم المؤمنون بعضی دری کتابیان نا مومنان نشترے واکثرهم الفاسقون خودیر دری ندی نافرمان لن یضروکم الا اذان اشرے زرنشی در کو لیتا سام مگر دخل بدویل وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ او کدی جنگو کی تاو سرانو بغضی تاو سشاگانے ثم لا ينصرون بیا بیس مدد نشکی رید دیم ضربت علیہم الظلت اینما سقفون تا پکڑ شرے پریبان ذلت حرد شری مندلشی الا بحبل من اللہ مگر کلچ راٹنگ کی دی رسید اللہ وحبل من الناس ورسید مومنانوں وباعوا بغضب من اللہ واختشیدی بغضب سرد اللہ طرفنا وضربت علیہم المسکنہ اور ٹاپشید پریمان خواری ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ داد دیو جنا شری کفر کو پایتون اللہ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ او جلی پیغمبران بغیر جرم شرعینا ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ادا پا سبب دری شری نافرمانی کولا او دحدنا تیروتلی کول لیسو سوام نیدہ کتابیان برابر پر مخی صفاتو کے من اہل الكتاب بعضی ذری کتابیان اور ڈلشتر قائمت کلک داللہ پدین یسلون آیات اللہ للید اللہ آیتنا آنا اللیل بوقات دشپکیون وهم یسجدون عودی سجد خاص دی اللہ لرام یؤمنون باللہ والیوم الاخر ایمان لری پا اللہ پر رسنیم وَيَعْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ او کم کی خلق تدنی کہے وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَمَنَ کی خلق دبدائنا وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ او کوشش کی دی پنے کو کارن کے اور آندی کی دیو بننا پنے کو کارن کے اولائک من الصالحین او دا کسان دی دنے کام ندیم وما يفعلوا من خير عاشقی دی ہر نیکار فلن یکفروا شرب محروم نشید آئید صوابنا واللہ علیم بالمتقین واللہ تعالیٰ پوئے دے بمتقیان خلقون ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالهم یقینا کسان چی کفر اکڑے اشارے دفع ونکری ددینا معلونا ددین ولا اولادهم اولاد ددی من اللہ شیئا دا اللہ دا عذاب نہیں شیئن واولائک اصحاب النار ادا کسان دی اور والا ہم فیا خالدون دی بپائی کے میں شیئن مثل ما ينفقون في هذه الحیات الدنیا حال دائی چی دی خرچ کی دی جن دنیاوی دا پارا کمثل ریحن پشاند مثال دسی دے
فيها سر بائك سخت يخنين اصابت حرث قوم ورسيدا سيلة فصل قوم تام ظلموا انفسهم جزلا يكري بقبل ذانوا فحلقتهم تباكي آئے فصل لرام وما ظلمهم الله او ظلم نکڑے پدیبان اللہ ولكن انفسهم يظلمون لیکن دی بقبل ذانوا ظلم کئی یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم ایمان والو منی سے تاسو دوستان درازدار ہے دما سوا خلق استازنا لا یالونکم خبالا کمی نکی اغیس تاسو بفساد پیدا کولو کی ودو مانتم خخیدی آغشی چتاسو تنگوین قد بدت البغضاء من نفاههم خخکارشویری بغل دائی دخلونا وما تخفی صدورهم اکبر آکینا چپٹید دی سنیا خڑی رغٹران قد بینا لکم الآیات یقینا وضاحت کرے منتا استاد دی ذنخو ان کنتم تاقلون کتاسو عقل نکار علیہم ہاں انتم اولائے تحبونہم خبردار تاسو ایمان والو داس خلقے دی سلمین کوئن ولا يحبونکم دی تاثر اسمین کئین وتؤمنون بالکتاب کلے تاسو ایمان لرے پٹول کتابنہم ویعلقوکم قالوا آمنا وکلشی تاثر مخامق شیدی ویمن ایمان داورین وَإِذَا خَلَوْا كَلَشْ دِسْتَاسُنَ جُدَاشِيم عَضُّوا عَلَيْكُمُ اللَّنَامِنَ مِنَ الْغَيْرِ چکون لگئی استاسو دوجہ پسرون نکتو دوجہ دغسینا قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ وَيَا بسمر شیطاسو سرد غسی استاسونا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ یقینا اللہ تعالی علم نری بائے خبر ہو جبسینوں کی ان تمسسکم حسنۃ تسوہم کورسی تعصا شرط خوشالین خفقی دیلران وان تصبکم سیئۃ یفرحوا یا اکورسی تعصا صبر ستکلیف خوشالی کی دی بائے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا خُقَتَعُ صبر کو تقوام کولا لا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا نقصان نشیدر کو لیتا صلح ذری شلنا حس نقصان ان اللہ بما يعملون محیط یقیناً اللہ پائملون شدیق راگی رون کریں وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ کلچ سار وقتی روتی تذکور خبلنا تبوئ المؤمنین مقاعد للقتال تیارول دے مومنان مجاہدان درا مرشید پار جنگ کولو واللہ سمیع علیم واللہ سوری او پاس سپوئے دے اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا کلچ قصد کو یو دوڑل استاسنا چی کمزور تے اخکار کی واللہ ولیہما واللہ مددگار دائیں وعلى الله فليتوكل المؤمنون وخاص بالله دزان سپاری ایمان والا خلق ولقد نصركم الله ببدر وانتم مذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون ويقينا مدد کرے تاثر اللہ تعالی په بدر کے ودا سے آل کی شتاسو کمزوری حالت والا ہے بیرک وید اللہ تعالیٰ نام دیو پارائی شتاسو شکر گزار شے استقول للمومنین لن یکفیکم من یمدکم ربکم بسلاست آلاف من الملائکت منزلین کلچ ویل تا ایمان والاوتا آئین دا پورتا سلرا چھ مدد بوکی تا سرستا سرم ودریزدو سرا دا ملائکونا چرا کچھ بکریشی دا اسمانونا
بلا ان تصبروا وتتقوا ويعطوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5,000 من الملائكة مسومين. ولن ذکافی کسمروں کو تاسو و تقوام کولام اور آشی دا کافران تاستا پقل جوش خروش باندے ندادا اش مدد بوکی تاس رستاسو رم و پینگو ذر سراد ملائکونا چائی بزان جوڑا ان کی دپارد جنگ. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. نلقل الله تعالى دارا لقل ملائكو مگر زیر استاذ پارا اور دیا پارا چکلکشی ساتھ یونا پا سبب دین انوے غلبا ورکول مگر دا طرف دا اللہ نبی چھ زور اور حکمت والرین لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ. دیر پارا چھ ہلاک کی اللہ اور ٹکڑا دا کافرانو یا ذلیل کی دیلران واپس بشدین و میدان. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم ويعذبهم فإنهم ظالمون. نشت تعالی رے نبی دے اختیار دین حس پردی پورے چ اللہ توفیق د توبے ورکی دی لران یا عذاب ورکی دی لرا یقیناً دی ظالمان نے. وللہ ما فی السماوات وما فی الارض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. خاص پہ اختیار دا اللہ کی دیا سیدنا شری عثمان کی سیدنا شری مکہ کے بخن کی چالش اغاڑی اور عذاب ورکی چالش اغاڑی اور اللہ تعالیٰ دے بخنا کو ان کے رحم کو ان کے. وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. اور نرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر رسول لے نرے بشت مرگنا یقیناً ترشید ددنا مخیڑے رسولان نایا فس کرے مرشی پخپل مرگ یاو جلیشی آوڑے بتاسو پخپل کندو دیننا سوک چوڑے پخپل کندو مدن رسو اس نقصان نشی ورکول اللہ علیہ اس قسم زرد بدلو اور کی اللہ تعالی آکسان تا چکل کی بدین مانے پس مددنا. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. نشی کے دے سیوتن لراشا مرشی مگر پیزن اللہ لکل شیریدان نیتر مقرر سوچ غاری پخپل عمل سرا بدل دنیا ورکوب مدت داغینا سوچ غاری پخپل عمل بدل آخرت ورکوب دتم دائنا خام خاڑی را بدل ورکوب شکر گزارتا. وکائی من نبی قاتل معه ربیون کثیر فما وهنوا لما صابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. اور دیر انبیاء علیہ السلام جنگنا کڑو دائی پا مزر تیا کے ڈلے ڈیرے نئی کمزور تیا ندکڑے دوج دائیں مصیبت نہ چاہے ترسی دلیو دا اللہ بلار کے آنا ضعیب شیرین آنی زان دلیل کرے دشمن تا اللہ تعالیٰ خوخی صبر کو ان کو لران.
وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين انو دائی دعا مگر دعوا ویل بے رب زمنا وبخے منتظم گناہنا اور زیادے کول زمنا فدین مخبل کے اوکلکی زمنا قدمنا بدین او غلب راکی من لرا پقوم کافران باندے فآتاهم الله صواب الدنيا وحسن صواب الآخرة والله يحب المحسنين نورک اللہ تعالی ایتا بدل دنیا او خیستہ بدلی آخرت بمور گئی اللہ تعالی خوخی خیستہ کار کون کو لرا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا الله لعلكم تفلحون ایمان والو مخرع مال دسود دچن پدچن اور یرک اید اللہ تعالی دیر پارا چی بشید عذابنا واتقوا النار التي اعدت للكافرين زان بچ کے دائے ورنا چی تیار کرے شیرے دپار دا کافرانو وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ خبر مانے دا اللہ اور رسول داو دیر پارا شپتاسو رحم اکریشی وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ اور جنتیوں کے حاصل اولو دا بخششتا ستاسو رب دا طرفنا اور جنت تاشرائغی فراخی اسمان نوزم کرام یار کریشر دغائی جنت دپا دا متقیانو الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین آدھی متقیان چھ خرچ گئیں وہ خوشحالے کے او پر تکلیفوں نگے اور تیرون کی ریخ پلے غسیل راؤ معافے کو ان کی ریخ خلقنا اللہ تعالیٰ خوخی آسوب چیسان گئیں والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا اللہ ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون آغم متقیان دی کل شکر کی عبد کا آغاٹ یا ظلم کی بقبل زان مانے پوڑ کی گناہ یاد کی اللہ لران بخنو غاری دپار دا گناہوں اخبرو نبخیتو الگناہونا مگر یو اللہ بخیم انک لکی گی دی پایا گناہوانی شری کڑی اور خاندانی شری پوئے درین اولئک جزاؤہم مغفرة من ربهم وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین دا کسان ددی بدلا بخشش دے درب طرف ددینا و باغنری چلئی گیلان رائے والے ہمیشہ دی پائے کے صدے دا ثواب دزان کرو ان کو خلقوں قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين یقیناً تیرشی استاسن مخ کے مختلف واقعات موگر زے پر ملکین وگو رے پہ عبرت تو سرنگ انجام دا تفسیر کو ان کو خلقوں هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين دا قرآن وضاحت دے دپار دا خلقوں اور ہدایتم دے آواز دے دپار دا فیدے دا متقیانوں ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين کمزوری مکوئے پا مقابل دشمن کے غم مکوئے پائے مصیبت ستاوست و رسیم
حال دارے چتاسو اے غالب زور اور پدی شرط تاسو اے مومنان يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين کرسد لے تعصت زخم صبر کوائز کرسد لے قوم کافران تزخم نمدر بشان ودار وزید دنیا اڑو راڑو دل را پمند خلقو کے ودا دل پارائش اللہ کار کیا کسان چیمان راوڑے اجور کیستا سن شہیدان اللہ تعالی نقخی ظالمان لرا وَلِيُمَحِصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ دل پارائش پاکی اللہ تعالی ایمان والا گناہننا قرآن کی ختم کی کافران لرام ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين آیا گمان کو ہے تاسو داخل بشے جنت تاول حال دارے نریخ کارکری اللہ تعالیٰ تو سبورے آکسان چی جہادی کری ساسناو نیلش کار کری صبرناک وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ یقیناً وَيَتَاسُ ارمانم کا دا مرگ شہادت مخید لدلو دائنا یقیناً اولد تاسو آغا و حال دارش تاسو قتل يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين اے ایمان والو کتابیاری اگر تاسو دا کافرانو واپس بوگزی تاسو لرا تاسو پکنو باندی کافران نشیب تاسو تاوانیان بل اللہ مولاکم وهو خیر الناصرین بلکہ اللہ تعالیٰ استاس مولا رے آغر غرات امداد کو انکنا سنلقی فی قلوب الذین کفروا رعب بما اشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا وماواهم النار وبئس مثوى الظالمین ضرب عشم مزو پزوند کافرانوں کی یرام فدی سبب چدی شریکڑی اللہ تعالیٰ سراغ سوک چند دینا لے گلے اللہ دائی پا شرکت بانے حس دلیل اور زید ورسلو دری اور دے اور اربت دے زید دے رکی دو ظالمانو وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ يَسْتَحْسُونَهُمْ بِإِذْنِهِ حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون اور یقیناً پورا کرے اللہ تعالیٰ تاثرہ وعدد امداد فل کلچی وجل تاسو دائے کافران لراد اللہ پہ امداد ترائے پورے کلچی تاسو کمزوری شوئے اور جگڑ مکڑے اوبل سراب و حکم در رسول کے انا فرمانی مکڑا دا حکمنا پس دائنا شوقو دا اللہ تعالیٰ تاستاہا غشے چتا سوکو خواو نیمدار استاسو رستو گو منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الاخرہ باعثا سناسو چطلبی دا دنیا کو اور باجاو چطلبی دا آخرت کو ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم دیاوارو لے اللہ تعالیٰ تاسو درے کافرانونا دید پارا چپتا سبان امتحان کی وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اور قسم نے یقیناً معافی کرے اللہ تعالیٰ استاسو نظر گناہ اللہ تعالیٰ خاون دیر فضل دے پیمان والو استصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأصابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون
کل شروعان میں تاسو مدینے طرف تا ان قتل تاسو ایچا تدرستنا اور رسول تاسو آوازون در کو تاسو دشانا نبدل در کر اللہ تعالی تاسو غم و سبب دا خفقول تاسو رسول اللہ دا دیر پارا چی تاسو غم جن نشے فاغا غنیمتون چی ساسو نفوت سل ان پائے تکلیفون چی تاسو رسیدل اللہ تعالی خبردار دے باقی قد عملون تاسو ثم انزل عليكم من بعد الغم امنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد اهمتهم انفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية جارو لغا اللہ فتاسو پس خفگان ساسونا امن پرکالیوا چپٹوئے یو دلیل ساسونا شیمان والو او بلڈلوا غمجن کروائی لررائی نفسنو گمانو نے چلول پا اللہ وانے نا حق وشاند گماند جاہلیت والاو یقولون هل لنا من الامر من شيء قل ان الامر كله لله ويندي عشتر من لرام بامداد اللہ تعالیٰ من شین سیسا طولتا یقینا مدد طول دا اللہ پہ اختیار کرے یخفون فی انفسهم ما لا یبدون لک وٹ ساتل دی فضل کی آشے چتاتے نخکار کہوں یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاؤنا دیو علک زمگا اختیار ویسو لغن تے اختیار نبوئے وجل شیئمگا دلتا قل لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتل الى مضاجعہم تو کوئے تاسو بالفرض فقل کورن کے خامخارا و تلی بویا کسان چھ مقرر کرشو پائی بانے وجل فل زید پریوتلوتا وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ اور دیگر پارا چھ اللہ عزمِ حکی رائے چھ ساز پسنوں کی دنریم اور دیگر پارا چھ پاک کی اللہ چھ پزن استاسو کی دے مومنانوں اور اللہ پویا پائے خبر چھ سنوں پورین ختیم ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم ان الله غفور حليم یقینا کسان چوڑ دل استاسنا پاغل سے مخامخ شد وڑلے یقینا خیولی دیلر شیطان وسبب دباز عمل شریک مخیم وقسم نے یقینا ما فکر اللہ تعالی دے ٹولنا یقینا اللہ تعالی بخنک ان کے صبرناکم نے یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانهم اذا ضربوا في الارض او كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ایمان والو مکی گئے پشانت دا کسان چی کفر اکڑے پٹ پٹ اوائی اخبرون مبارکی کل شارون سفر کی بزمکہ کی یا یہ غزا کو ان کی کدارون زمون سرن عصوین بمڑکی دے ان بوجل کی دے لیجعل اللہ ذالک حسرتا فی قلوبہم واللہ یحیی ویمیت واللہ بما تعملون بصیر دیدہ پارا دور کی اللہ دغا خبرہ یو افسوس دری بزرنوں کے اور اللہ تعالیٰ جوندی کول کی یومڑ کولم کی اور اللہ تعالیٰ استاسو عملون لرالی دن کرے وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ او کو اوجل شوی تاسود اللہ دین دو چتواری دا پارا یامڑ شوی بخبل مارگ خامخا بخشش دا گناہونو چید اللہ دا طرف نرے اور رحمت ثوابنا غردی دائن چدا خلقی جمع کئیم
وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ او کمڑ شوے یا قتل کرے شوے خاص اللہ تب جمع کرے شوے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ نو دوجہ دیر رحمت دا اللہ دا طرف نہ پتا نرمی تو اے نبی دے مرگرو لرام اکوے تو بدجوے سخزرے خام خادیبا تخت دلے استعال چاپیرنا فاعف عنہم واستغفر لهم وشاعرهم في الامر فاذا عزمت فتوکل علی اللہ ان اللہ يحب المتوکلین نمافی کو عددینا اب خنا قوارا دیلر دا اللہ نام مشورے کو دی سرا پکار دا مشورہ کی وکلا شقص کے پیوکار کولو نزان سپار پا اللہ یقیناً اللہ تعالیٰ خوخیا سوک شزان پا اللہ سپاریم ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ کاللہ مدد کی تاثران نشتسو زور اور بتاسو اور کاللہ پریدی ستاسو مدد نسوک دائش تاثر مددو کی پس پر خودل دا اللہ نام اور خاص پا اللہ دی زان سپاری ایماندار وما كان للنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون نبی لائق دشاند نبی سرائے شعر سے نقصان کی خیانت کی چاچی خیانت کو نورازی با سردائے سیدہ چی خیانت بگی کری دا قیامت برم بیا با پورا اور کریشی آل نفس تا جزادہ عمل چی دکری او بری بس ظلم نشی گئے افمن اتبع رضوان اللہ کمن باع بسخط من اللہ ومعواہ جہنم وبئس المصیر ویا غصوب شروانی دا اللہ فرضا بسیم وشاندہ شاکی دیشی چی اختی پا غضب دا اللہ و زید دا جہنمی و بد زید ورطو دا جہنم هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون دی درجو والدی فریض اللہ واللہ تعالی ان عملنا شریکین لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم یقیناً احسان کرد اللہ تعالیٰ پہ ایمان والو کل شراویلے دو بدی کے رسول بدی دا جنسنا بیانی بدی بانی آیتو نداغا او پاکی دیلران ویعلمهم الكتاب والحکمتا او تعلیم ورکی دیلر کتاب و سنت وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اگر کو دی ددی نمخ کے خامخا بگمراہ اخکارکے اولما صابتکم مصیبت قد صبتم مثلها قلتم وانا هذا قل هو من عند انفسکم ان اللہ على كل شيء قدیر آیا ہر وقت رسید لے تاس مصیبت داس مصیبت چی تاس رسول ددی دوچن مخ کے تاسو آئے چی دا مصیبت دا کم زین رائے طول تو آئے داس تاسو دا نفسو منزوج نرے یقیناً اللہ صلاح پارسی بانے قدرت لریم وما صابکم یوم التقى الجمعانی فبإذن اللہ ولعالم المومنین آ مصیبت چی تاسو رسید پاغور چی مخامخ شو دوڑلیم نداد اللہ تعالیٰ پا تقدیروں اور دید پارا شخکار کی اللہ مومنان وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَيَدْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ اور دید پارا شخکار کی اللہ تعالیٰ خلق چی منافقت کرے اویلی شودی تر راشے جنگو کے دلال دن پارا یا دفع کے دشمن لرام
دیوئی کمو پیدے چلا قتال لے متاثر تابداری کرے ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان دی کفر تا پتغ سوزن دین نزی بنسبت دی ایمان تا یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم واللہ اعلم بما یکتمون وائدی پخفل خلواش نشتدری بزنو کے واللہ خبوئے دے پائش دی سپٹی زنو کے الذین قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين دا منافقہ خلق دی چوائی دی پبار درون اخبلو کے اور ناس دی بخبل دجادنا کلیرون زمون خبر من لے نبا وجلے کے لے طور توائن زید دفع کے دخبل زانونا مرکتا سورشتنی ہے ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون اگمان مکو پائے کسانوں چو جلی شود اللہ دین دو چتوائی دپارا وشانت دام امرو بلکہ دی جوند دی پہ اقسم جون ونیز درب دی باندے رزق ورکی دی شدی دالتا فرحین بما آتاهم اللہ من فضل خوشحالی کی پائے نعمتوں پائے بانے چلا دل اور کڑی دخل فضلنا ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون او خوشحالی ورکی دیشی دیتا دائے کسان مبارکے چندی رسیدلی دیتا دری درستنا دا خوشحالی چی یرا نشت پائی بانے و نویائی غمجن يستبشرون بنعمت من اللہ وفضل وان اللہ لا يضيع اجر المؤمنین دی دیر خوشحالی کی بنعمتون دا اللہ طرف ناو پا فضل خاص کردہ خبر راش اللہ تعالیٰ نے بربادی سواب ایمان والو الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم آکسان چی پورا حکم امرد اللہ و رسول فصل آئے رسیدلی دی دا زخمنا دا پار آئے کسانو چاہی خیستہ کار کرے ددیدہ تقوائے کرے دا صحاب دلویم والذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا داخل دی شوئے دیتا الناس جاسوسانو یقینا مشرکانو راجع مکڑی استاس مقابلے اللہ کرے رے وہ یرے گیدائینا نزیاتی کرے خبر دیل را ایمان وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل دی پورا دے منگر اللہ تعالیٰ اور دے خکار چلے ان کے رزمگا فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان اللہ واللہ ذو فضل عظیم واپس را للسرد نعمت اللہ ناو فضل نور سے دل دید اس تکلیف اور تابداری مکل دید اللہ درزام اور اللہ خاون فضل للویم انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوهم وخافون ان کنتم مؤمنین یقیناً دا جاسوسی کو ان کے وہ شیطان یری اخبر دوستان لرام میرے گئے تاسو ددینا و یرمانک ایک تاسو مومنان ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر انهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم نری غم جن کی تعالی کسان چزغلی پکارون دا کفر کے یقیناً دی ضرر شرعی نشور کو لے اللہ لے ضرر واری اللہ تعالی شور نکی دی لرا صبر خب آخرت کے اور دیل عذاب لے دے ان الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم
یقینا کسان چاغس کفر پا بدل ایمان اچرے زرن نشی اور کول اللہ تیس او دیل دے عذاب درناک ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا يسمعوا ولهم عذاب مهين او گمان دن کی کافران چ مہلت ور کو زما دی لرا دا غردی د پار زانو نذرین یقینا من دی لا مہلت ور کو دی د پارا چ زیاد سی گناہ نذرین او دی لا عذاب دے سپگون کے ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم نبي الله تعالى شکری مومنان پاغ گڑوڑ حالت بانے چتاسو پاگئی ہے کردی چی جدا کی پلید درد پاکنا انہوں اللہ تعالیٰ چی خبر در کی تاسو پخاص غیر فل لیکن اللہ تعالیٰ غورکی اخبر رسولانونا اشارہ چی غاڑی ایمان لرے پا اللہ او داغ پر رسولانو او که ایمانم لرو زانم بشکو دائی دا مخالفتنا تاسو پر عجر دلویم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله وخير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير گمان دن کیا کسان چی شنتیا کیم فاغسیر چی اللہ دل اور کری دفضل خبلنا چدا شمتیاتی دا پارا خیر دے بلکہ دا خودی دا پارا شر دے زردے تدی غاڑو تبواچو لیشی خواہ چدی پائے بانی شمتیاکی دا قیامت پر خاص اللہ در آخری پاتے کے دل ملکیت دے دا سوان نظم کے اور اللہ استاس و عملون باندے خبردار دے لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق یقیناً ورد اللہ تعالیٰ وینا دائے کسان چوئیم یقیناً اللہ تعالیٰ رے محتاج و مغیوب حاجتان خام خالی کو منگا ہا خبر اجرا دی ویم سرد و جلو ددینا انبیاء لرب غیر د جرمنا او بوائیو پسلمک ددینا ہو سکے عذاب دو خضون کی ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد دا عذاب پدی وجرے چمخ کے لیے گلی لاسن دریم اور پدی وجہ چی یقیناً اللہ نہ دے ظلم کو ان کے بندگانوں فلوم الذين قالوا إن الله عهد إلينا لا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار دا خلق دی چوئی بے شکا اللہ تعالیٰ من کا حکم را کرے ذنب کتاب کے چیمان بند لرو منگا پیس رسول بانے تردی شراوڑی منترا سے قربانی چخوری آغیل رو قل قد جاءكم رسول من قبلی بالبینات وبالذی قلتم فلم قتلتموه من کنتم صادقین تو یقیناً راوڑی تاستر رسولانو زمان مخیم کارا دلیلنا خبر عشتا سوائے
ولی وجل تاسو آئی لرا کتاسو رشتنی ہے فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ کدی تا درو جنوئی صبر کوام یقیناً تکذیب کرے شیرے دڑے رسولانو جستان مخیو راول واغیخ کارا دلیلنا دا قلب اوارک کتابونہم دلیل نقلی بطور اور کتابون راولو رنا والا غٹ کتابونا وحی بطور کل نفس ذائقۃ الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ہر یو ساوا لدے سکون کے دمارگ یقیناً پورا بدر کے دیشی تاستا ثوابنا دا عملون استاسو پر از قیامت فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز سوک چیلر یو ساتل شد اور جہنمنا و داخل کرش جنت تا یقیناً دے کامیاب وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ انلے جن دنیاوی اوزر ساماننا مگر دا نفدا توکی ورکولو لَتُبْلَوْنَ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا خامخا امتحاننا کی ریشی بتاسو ازمیخونا بکی ریشی بتاسو وبارد مالون استاسو ازدانون استاسو کے او خامخا باو رہتاسو دائے کساننا شور کرشور کتابونا استاسونا مخی او دا عام مشرکان و خلقنا بدی ردیرے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ و پتاسو صبر کو او زانم ساتو دا خلاف دا کتاب و سنتنا یقیناً دا کار دے دا پخو کارونا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ او کلاش واغس اللہ تعالی مضبوط لوز دائے کساننا چی کتاب ورکڑشو خامخا صفا وضاحت بکوائے دری کتاب خلقو دام انبے پٹوائے دیو غرد و آغی لرا رسو دشاگانو خلونا اوائے غستو پائبانی دنیا نبد حوا شدی حاصلین لا تحسبن الذين يفرحون بما آتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم گمان مکوا پائے کسانو جو خوشحالی کئی پائے کار چلیے کئی امین ساتھی چلمنا صفت دے کریشی پدا سکارن چلینی کری نو گمان مکوا پتی بانے دبش کے دلو دا عذابنا اور دید پارد عذاب درناک وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ او خاص اللہ درا بادشاہی آسمان دزمکیرا اللہ دے پارسی زبانے قدرت درن کے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب یقیناً اشترے پیدائش آسمان دزمکہ کے
اپتلو راتو دشپے او دروس کے دیر عقلی دلیلنا د توحید خاندانو د خالص قلرام الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم اغدی خالص عقل والا اللہ یادئی اولاڑے او پناستے او پاڑخو مخبلو ويتفكرون في خلق السماوات والأرض اسوچون کی پیدائش آسمان ظلمت کی ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار وی دیئے رب زمنا نری پیدا کری تاتی موجودات لرا بے فیدے پاکی دتا لردار قسم شریک نام نبش ساتی ملرا دازاب دورنا ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته وما للظالمين من انصار اے رب اعظم یقینا تشسوک داخل کے اورتا رامیشواری ربارا یقینا شرمندکتا غلرام انشت دے ظالمان لرحسو کمداد کو ان کی ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا اے رب ازم یقینا اورد لے منگا یو آواز کو ان کے آواز کو دپار دے ایمان چی ایمان روڑے تاسو پخل رب نمگا خو ایمان روڑو ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار یا ربانو بخیر منتا غڑکنا نظم اوری جائے زمنا زمگا بد گناونا بدائے ٹولے امر گراولے فہمانے سردنے قانونا ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اے رب زمگا اور آکی منتا شتام سر لوس کرے بجبت رسولانو سام او مشر من نکے من لرا دقیامت پر یقیناً تو خلاف نکے دخل وعدینا فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض دا دعاگانے قبول کری دی لرب دریم اوی ویل یقیناً ظن بربادوں عمل دے عمل کو ان کی جستاسو نہیں کہ ناری نہیں ہوں کہ زنا نہیں ذکر بعض استعاسو دی دا قسم دا جنس دا بازونا فالذین حاجروا واخرجوا من دیارهم ووضوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لو کفرن عنهم سیئاتهم ناکسان چیجرت کرے دیمان دواجے اور استلیشی دخلو کرونا دیمان دواجے اور تکلیفنا اور کڑیشی دی تبیا بلار زما کے جنگونے امکڑی د کافرانو سرام اور شہیدان کڑیشی بائے کے خام خارجون زدلینا ٹول بد گناہون ذریم بدیدائی وَلَوْ أُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ صَوَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ او خامخا داخلون بزدی لرائے جنتون تا چبئی گلان دائے والے دائے پورا بدلہ دا اللہ دا طرفنا واللہ عنده حسن الصواب او اللہ سرا خاص دا غصر رے خیست صواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد دکھ کی روان شیتا لرایا اور دن کیا گڑوڑ گرزے دل کافرانوں پہ مختلف خارونوں کے
متاع قلیل ثم ماواہم جہنم وبئس المہاد داودی دا پارا نفع غسلی لگ بیا زید ورتلو ددی دے جہنم اور بد دے زید تیار کرشے دا جہنم ددی دا پارا لیکن الذین اتقوا ربهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نزلا من عند اللہ وما عند اللہ خیر للابرار لیکن آکسان چیر اکڑے دخل ربنا دید پارا جنت ندی بئی لان درائے والے ہمیشہ بھی دی پائے گے بیل مسیار تیار کرشید اللہ دا طرفنا اور سچید اللہ تعالیٰ سر یا دیر بہتر دی دپارا دپور نیکانو وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا یقیناً بازی دا کتاب والاونا خامخا خلق دی شیمان لری پا اللہ او پائے کتاب چنازل شیر تاسوتا او پائے کتابوں چنازل شیر دیتا عاجزی گئی دی خاص اللہ تا ناصلی دا اللہ پایتن بانے دنیا اولئک لهم اجرهم عند ربهم ان اللہ سریع الحساب دا کسان ددید پارا ثوابون دا عملون ددیدی پنی ضرب دریم یقیناً اللہ تعالیٰ دے ذر حساب کو ان کے یا ایوہ الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون اے ایمان والو صبر کوئے وصابروا یوبلم مضبوط کے بصبر ورابطو اوزان کلک کے بدین او یرک وید اللہ تعالیٰ نا دا دل پرائن چتاسو بشید اللہ دا عذابنا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدت وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء اے خلقو یرکو اے دخل ربنا اغرب دے تاسی پیدا کریے دیو تننا و پیدا کریے دائے نفس دا بیوین اقوار کری دے دوارو نا ناری ندیرو زنانا دیرین واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ويرك ويد الله ناغذات ستاسو سوالون كويد آغنام وزان ساتے دپریکولو دخپل ولینام یقیناً اللہ تعالیٰ دے بتاسبانی نگہبانی کون کے وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا اور کوئی یتیمان تمالون دائی چتاو سرائیم رسو دبلونا او ماخل حرام مال پا بدل پاک دا حلال مال مخرے مالنا دے یتیمانو دخل مالون سر یوزائم یقیناً دار گناہ ہوئے وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ او کجری گے تاسو چ انصاف نشے کولے دے یتیمانو جنکو سرام نکاو کے دائے سرچ حلالی استاس دپارا دا نور و زنانونا غیر دے یتیمانو دو دعاو درے درے و سلور سلور
فإن خفتم ولا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. سبیام یری گئی چھ انصاف نشے کولے پگڑوں خضو کے نو نکاو کے یوے سرام یا اکتفاو کے پاغویندو چھ مالکی ساسو خلا سنے. دا طریقہ دیر نزدیر دیتا چھ تعصبان نکگے گئے ظلم طرفتا. وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيًّا مَرِيًّا. اور کوئے زنانوں تا مہرون دائی کو خوشالے کو خوشحال شوائی استاسنا و مافعو کو دے عبرخید مہرنا اقبل طبیعت نخرے حقی بخلشی لرام مبارک و خحض بیدن کے. ولا تعطوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. مور کوئے قمخلق القدام معلون دائی جتا و سرائیم دا معلون گرزول اللہ استاؤز دبارا سبب دجون. خوراک اور کوئے دیلا پائے معلوم کے او جام مرتا اندائے اوائے اغیت وینان نرمان. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. ازمیخو کے پیتیمانو دا سودا کولو کلچ ورسی آغی وقت دا نکاتا نو کمالون کو تاسو دائینا پویا نور کوئی تمالون دائیم. ولا تاکلوها اسرافا و بدارا من یکبرون. مخرے مالون دائیم دا حدنا تیروتن کے اور تلوار کو ان کے پدی وجہ شابلویشیم. ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. آسوک چرے بے حاجتا زان دے بچکی دو مال یتیمنا اسوک چرے محتاج نو خوراک دکی دائنا دور مناسب. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فاشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. کلچی اور کوئے تاسوائی تدائی معلونا گواہان پیش کوئے پائی اور پورا دے اللہ تعالی حساب دوں گے. للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا. دپارا دا ناری نو برخیری دائیں مالنا چپریخی مور اپلار ددی او خپلوانو او دپار دا زنانو برخیری دائیں مالنا چپریخی مور اپلار او خپلوانو دائیں مالونا چلگوی دائیں نو کڑیروی دا برخیری مقرر شوی بشریت کی. وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا. کلچ حاضر شی دا پار دا طلب دا تقسیم فلوان وارثان او یتیمان او مسکینان وارثان نو خورکے دی لدائنا دا خوراک دا پارا اوائے دیتا وینا نرمان. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. اور یردیو کی آئے کسان کپریگری دخپلدان نرسو بچی کمزوری یریگی دی پائی بانے دا ظلم دا نور خلقنا اللہ ندی روکی اوائدی وینا برابر دا شریعت سلام.
إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا یقیناً کسان چخری مالون د یتیمانو ظلم یقیناً چی ای فقل و خیٹو کی اور لرام زرد ای با اس وزی پور د جہنم یوصیکم اللہ فی اولادکم پو حکم درکی تاس اللہ پبارد میراس دولاد ساسو کی للذکر مثل حظ الانثیین دپارا دنارین اولاد پشانت دبرخی ددوجی نکوبئی فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ نکوی دا اولاد زنانا دو نزیات فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ندید پاربات و حسی دائمال چپریخی امڑیم وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ او کوی دا جن وارث ایوان آغید پارا نیمہ دا طول مال وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَ السُّدُسُ دا پارا مور ابدار دے امڑی دا ہریو دا پارا جدا جدا شپگمائے سبئی دائمالنا چپریخیم ان کان لہو ولد کوید دا امڑی دا پارا اولاد فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ کنی دا امڑی دا پارا اولاد فل وارثه ابواء وارثانی دا مور ابدار دا فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ددمو دپارا ددر میسا فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ ہاں کوی دد پارا رونا فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ددمور دپارا شپگم ایسا من بعد وصیت یوصی بها او دین دا حسیب ورکی دیشی پست جاری کولو دا وصیتنا چی وصیت کی پائے سردے او پستا دا کولو دا قرضنا آباؤکم ابناؤکم لاران ساسو او زامن ساسو لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا نپوئی گئے تاسو فا حقیقت کی چکمی ہوتی دی زیاد نزیدی تاسو لاپا نفدر کو لوگی فریضتا من اللہ دا حکم یدا حصے مقرر کرشید اللہ دا طرفنا ان اللہ کان علیما حکیما یقیناً اللہ دے پویا حکمت والدے وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ استاسو دپارا ناریناو نیما دائما اللہ چپریخی استاسو بیبیانو ان لم یکن لہن ولد کنی دائی دپارا سولاد فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ کوی دائی خضو دپارا اولاد فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَا نستاسو دپارا سلورم حصد دائمان نشپریخی بیبیانو من بعد وصیت یوصین بها او دین دائسی باورکی دیشی پست جاری کولو دا وصیتنا چی وصیت کی دا زنانا پائے او یا پستا دا کولو دا قرضنا ولہن الربع مما ترکتم اور زنانوں دا پارا بھئی سلورم حصہ داغمان نشتاسو پریگ دے ان لم یکن لکم ولد کشرنی استاؤس دا پارا سولاد فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ اور کبھی استاسو دا پارا اولاد فَلَهُنَّ الثُّمُنُ ندخلو دا پارا بیعاتم حصہ مما ترکتم دائمان نشپریگ دے تاسو من بعد وصیت توصون بها او دین دا حسیری پس جاری کولو دا وصیتنا شی وصیت کوئے تاسو پائے او پس دا کولو دا قرضنا
وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالًا او کشریوی یو سڑے چی میراث نوڑلی کی منوت او میراتی او امرات یا یو خزد آسویم ولہو اخن اخت او دلیل پر آروری یا خوری اخیافی جس رب مور کے شریکویم فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَ السُّدُسُ نو دا پارا دا ہر یو دا دی دوارو نبی اشپگم ایسام فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ او کبھی دا غرون فَإِن دے زیاد یونا فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ نو دیبا یو بلسرا برابر شریکی بدرے میں صدق کل مال کے من بعد وصیت یوصی بها او دین دا حصی باور کے دیشی پس جاری کولو دا وصیتنا چی وصیت کے دیشی پائے او پس دا کولو دا قرضنا غیر مضار وصیت بکی بدا سے حال چی نقصان بنور کی ورسوتا وصیتا من اللہ دا ٹول پو حکم دے دا اللہ دا طرفنا واللہ علیم حلیم اللہ تعالی علم در ان کے صبرناکم دے تلک حدود اللہ دا احکام تول پلی تڑلی شوید اللہ دا طرفنا ومن یطع اللہ ورسولہ نشاش تابداری اکرد اللہ و رسول دا یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار داخل بکی آغل را جنتن تاش بیگی لانددائے ولیم خالدین فی آمش بیدی پائے جنتن کی وذالک الفوز العظیم ودا کامیابی لویدام ومن یعص اللہ ورسولا او چاشنا فرمانی اکرد اللہ و رسول داو ویتعد حدودا اور تیر شو دا اللہ دا پلو تڑل شونا یدخلہ نارا خالدا فیہا داخل بکی اللہ در ورطا ہمیشہ وہی پائے کے وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ اور دا پار دے عذاب رسوا کا ان کے واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم اور عاشرات کی بدکار تا استاسو زنانوں نے فاستشهدوا علیہن اربعۃ منکم نو گواہان طلب کے دائی پہ بدکار سلور نارینا استاسونا فإن شہدوا شہدی ورکدائی پہ بدکار دے سلور تنہم فامسکوہن فی البیوت ساری گئے دی زنانوں ذرا پکوٹو گے حتی یتوفاہن الموت تردی پوری شواخلی دی لرا مرگ او یجعل اللہ لہن سبیلا یا وجوڑک اللہ تعالی دی دبارا بلالار واللذان یاتیانہا منکم آغد وطنا شرات دل کی بدکار دستا سنا فازوہما نبدردو آغیتا فإن طابا کائیتو بیستلا واسلحا اخفل عمل ٹکم فعارضو انہما نبیا مخوار ویداغید بدویلنا ان اللہ کان تواب الرحیم یقیناً اللہ تعالی دیر توبہ قبل ان کے رحم کو ان کے انما التوبۃ علی اللہ یقیناً قبل ود توبہ اللہ پنیز للذین یعملون السوء بجہالہ دائے کسام دپارے شکئی بدکارے پنا پوئے ثم یتوبون من قریب بیا توبہ باسی بنزی زمانہ کے فاولائک یتوب اللہ علیہم
ندا کسان اللہ تعالی قبولیت توبی کی دائی وکان اللہ علیما حکیما ودے اللہ پویا حکمت والدین وليست التوبة للذين يعملون السيئات اور نشتا قبل جلد توبی دائے کسانو چکئی بدکارے حتی اذا حضر احدهم الموت ترائے پورے شرانی زیشی اور دری تمر قال انی تبت الآن وائی یقینا زتوبکهم وس وللذین یموتون وهم کفار دارن قبری توبی دائے کسانو چمڑشی بدا سیال کی چکافرین اولئک اعتدنا لهم عذابا علیما دا کسان تیار کرے منگا ایل عذاب درناک یا ایوہ الذین آمنوا ایمان والو لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها نری حلال تاسو لرائش وارثان شیط زنانو بزور ولا تعضلوهن او متنگ ویغین لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن دیر پارائشو سے تاسو درین باز آغمال چی تاسو دیل ورکلین إلا ياتين بفاحشة مبينة مگر کراتلو کیرا زنانا پبتکار اخکاران وعاشروهن بالمعروف اور جن کو اے دخلو ببیان سرا بخط طریقا فإن کرہتموهن نکتا صوبت گنے داغینا یو خسلت فعسا ان تکرہو شیئان صبر کوئے ذکر کے دیشی چبت بگنے تاسو یو خسلت ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا وہ پیدا بکی اللہ تعالیٰ پتہ نکاح کی فید دیرا وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ اکوائے تاسو بدول دیو بی بی بزید بلام وآتيتم إحداهن قنطارا ورکڑی تاسو دغیو بیوی دا غٹ خزانہ پا مہر کی ولا تاخذوا منه شيئا انما اخلے دائن یسید واپس اتاخذونه بہتانا ویسم مبینا آیا اخلے تاسو آگے لرا بدنام لگا ان کی پائے او گناہ کارک ان کی وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَسَرَنْگِ تَاسُ أَخْلَ دَائِنَ مَهَرٍ وَقَدْ أَفْضَعَ بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وحال لا يوزيك دل قريبا استاسو دباز سران وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا وَأَغَسْتِ دِل زَنَانَ استاسونا اللوز مضبوط ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء ونکاح مکوئے دائے سرائش نکاح سرکڑی استاسو بلارانو دزنانونا إلا ما قصرب ما سوا دائنا چمخ ترشیم إنه كان فاحشة ومقتا یقیناً دارے بدکاری پا عقل کے ہوں و سبب دا غضب دا اللہ دے وسا سبیلا وبدل عرمنا حرمت علیکم امہاتکم حرام کرشوری پتاسو نکاح دمین دستاسو وبناتکم ولون استاسو واخواتکم وخوین دستاسو وعماتکم وطروران استاسو وخالاتکم وماسیران استاسو وبنات الأخ وروير استاسو وبنات الأخت وفرد استاسو وأمهاتكم اللاتي يرضعنكم ومن استاسو حغائش تاسو لے پیدر کریم وأخواتكم من الرضعام وخوين استاسو دوجید پیر ودلنا وأمهات نسائكم ومن دخل استاسو
خواخگانی وربائبکم و پرکٹے استاسو اللہ تی فی حجورکم عائش استاسو بغیبو کی من نسائکم استاسو دبی بیانو نیم اللہ تی دخلتم بہن غبی بیانی چوزے کے دل کڑی تاسو آئی سرام فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنْ نَقَتَا سَوَئِتَ نِزِيقَتْ نِكْرِي فَلَا جُنَحَ عَلَيْكُمْ نَقُنَا نِشْتَا پَنِكَا دَلُونَ دَئِكِ پَسْتَ طَلَاقْ دَئِنَا وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ او خزید زامن استاسو الَّذِينَ مِن نَصْلَابِكُمْ دَاسِ زامن چھ پیدا دی استاسو دشاگانونا وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ اور حرام دے جمع کول پمیند دو خیندو کی إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ مگر عاشقم مخی ترشوی ان اللہ کان غفور الرحیم یقیناً اللہ تعالی بخن کو ان کے رحم کو ان کے